so nicho kumanyiseje okuchengera mbwenu because river usage ngumjera nko supplyinga mizo muchwekeje ati nyenda terenga kashani charity aho kutura miza go kuyata numjero so arobo kuchero kashanga nko chupa bwona bachire chupa bwarwenzore vera chichibyona hato kareba ngweno mjero gukareba ngo ogo mjera bayanye chantangaze bagaja ngutwagumira passage within 15 years to come have myaka kunetana kantu uza kumimeza so yes ni buraro plani man bakureta mizi magya bakagera but stire jimbarere yo ne basitene yetaga mizi mingi munonga turukwetaga kwito mujero gutwinaha mbenu aroho binge byo kure ya leta korango cyo kifire sometimes baka bakareta abantu ngo babinga bari yarabajwe mujera bayombekireho naki abo kubabona bakwambarete binde mu byazo mizomwe byagwigaza banaga mukasasura kandi kwa bashitandika nushama odaya ngahiguru ngo abantu mbe mbarekire. So I really don't know. Nicho tuza kujiriro mwami David Sancho wagaba abo kubogu na Koranka district natural resource officer hatubo ngabe byo bahangwa nibareba ki nihenda kurataho ki ndiza kwantu ganira nshonge cyo charite aze kigenderwa kitu kiri cyo kugira ngo tubase kumanyisha kurata River Wizi haza kunko ni ndaba mwentu za tere nduru and when actually we are the very ones abarukorebye nyine byo rumunureba omuntu nicumwanguhiro mudakika wayi kubari nkaho arabajwe umugera ngabo kutura aho bayombekireho abagizireki okugira ngo yarye cyo muneke nora abantu ho yatambuka yaheza kunyoka cipace ka soda ninga kamizi ora camwanguhira kutambuka nko kwife oshanga nebyende bikuzire manya biha toche wahata byono rumuntu nayangwirwa kutambika kasheze kwanza sharanza nagwa mu factory dera muherwiza kashina factory zese ziri hina na River Wizi kampugambe uza kushanga obintu ruko byahendera bityo nangwa no nakunagamo nankakanagamo amiza gaheza kusinduko bucupo ubonda bukahendera umwanya gumwe. This is what happens kandi abantu babutosha mwenyoka ngambere turuhonte tero muranga ngumanya government manya biha konkito tukimanyire ngo amizaga ngo turumuntu tukoresa nabo cyeshaye nabibasa kusiskaraho ito twenka turumuntu byesisa abantu bonka bakwana tkomakaga bakashuma nabaza kogeza hamugera nabaza kubogerayo manya nabaza kukorerayo ki abamwe noshanga batine na toilets nabanza shumaza kuri yo Rwizi areba nkaho arabajuje birakora teho nibyo birayemanyire amwerwiza bashanga mizga ba contaminated do muringo gumwe ningo gundi kandi abandi baruhinga hihina no mugero ugu tubarukufayo nabahinga then itakaruguma nirishuma ndiyeshikayo amherwa byo no gomugera guba so naro guzaha mutwe amizgarira maha mutwe hatoshanga gatacine bwikizo garuguma ngenjera umurubaju no murubaju kimayinsangu nikije kwanguhira ngahija kashana twaza nkomukireka kashana itaker ndija kunywa mizaga oshange amherwiza amizaga gacendera gaburra na cumwe so ninjira ngo embera yite iturukturamu ito twenka tubanze twaye checking then ko kwiha hecho ninjangu na nabebembezi bita bashime kwamba supervisinga embera nkeji nabo tubatire mutwani somehow ejo business yiwa abantu ugamba kwa batandikaho bakabemereza rema uza kushangoshanga ngo nabo bunka obundi tubatire mbana ko kucemereye na mnonga twantandikiro kwa higuru akuba hato muntu yakwereza ubushoborozi atiroka barya hamugero yine kuba norebeka ngo mugera bagurinda kuwahiko kajoto mwirire mwira haruguru yabantu with the same person wagaraka kugira atuborinzira ho gace noreba turiyo mirebo bururu mabi akatorize nkahi we shall see that topic later kuza kushangoshange ibintu no biro nibisiskara when injangu Vincent side zone umugero gunugwasa kuhendera gufire ahabo kwatina irwekerere kire no mbakuru no muri abantu abutosha tukumakwerwa nari hari. I really don't know. Think kumanya because hat charity noreba isho yo no gamba it calls for personal responsibility nyoni butwantu turarwa rwizoro ntufayizuta koga banyuma yecho kuturema nyoni tukarema kumango n'urwizi no hamiz gona you see water is life no hamiz gona ariyo murumbararo munangwana na he nankai garukuruga tware ngo korecho hashimeko enforcement hati what happened to enforcement. The other time I talked to Musingwire go anema Musingwire wagamba no kandi atwe nogire nako agwa atwe ntujya nema konga ko ruba wagambire nawe ati buremo raji har nema atugira hande wajita
akwa nakoreka icyo kubanza tubine enforcement ubu bari yaho nabo nabakimangu haro bwiro bwo kuza kurugaho kaza kuvuza charity abunchi na atwaza ati akaba we yakwihira yo muhoro ninga tubine security kuri ya harubajuri yo muntu wabutosha tubari equipped kugira ngo ebinte mwe bakwenda bakoza tubabyine these people have no enforcement nibakoraga nabi byo kwirinda kugira ngo hatubaze ku executing ikintu kongo mubwire bikoshanga ngo nabo tubine mani even the funding kugira ngo ibinte mwe batakwesera bakano bakushitamisa bakubuza ngo cyo wakora ki abo cyo watahira ngiga nanga nyowe abantu kurema kugira ubujunanizi bw'icyo tukakeza kare tutubwine kunga bwanyuma yo kurema kugira ubujunanizi bwa charity I thought hakabe hariho enforcement hati yero kurebera metaziri bagamba ku rugamugera kuturaho kugira ngo tino wakubari hino mugera zero mbwe no go wazitahirire nibamukorera ki kashi agamakorera kuba kutugambira kugira ngo ikororo kijari yaza hihi numwe bakunaga buri kimwe hati ibyo byo akube nabireberera because nikiza kugumira charity kurwo yagaragaza ku ka factory imwe age distance yanyu ebinde mukozo factory no mbita you can't manage that hati nindegate yangu there is an institutional problem in the country exactly ninja nk'umuntu wabutosha beni wayirwana rihari abo kwa mizaga kugaraheze kubaho ningashiga cenderera kimwe bakaza kwimportinga gagunkururaga aga river kagera kugareta iwo munyambarra iwo munyabushenyi iwo munyamanya nanga yo naherukora bazabuhwejunga njanje manyisa ngo akasente kameizi kaza kuza higuru nibazaga kuguza ha sente ya higuru ngwe no kwenda kwerwana rihari bucerukare itwe twenka tubase kwefaho okubasa kugira ngo tugire nyenja karira hakiri agona garga hariba rwizi omujeni David Sancho nwagaba district natural resource officer wambara district tsakwa tumwinaha na injira kutushobora nshongejo tuzo munsi za heru omwamerika briefly omwamerika